دما خوش تماشاوان هجا به برنامه تگوهری ام ایشفجی دیسا میوان مالا ونه جداهیه که ایرو هیه ایرو پیشبازن مهون ناس تکن ایرو داویا مهیه پیشبازن مهن کد 3 هفته بوری ده بوون یکمین و بسر کفت بون ایرو جبو خلاطا مزن امی بوان پیشبازن خوین هر 3 هفته بره را لگل وبن دیسا جی بکرتاسی ام ببیر بینن پیشباز خود ناس بکن و ام دست به برنامه خوب بکن. مرحبا و بخیراتن سرچوان راتن. سپاس. بله گلبهار تو بخیراتی دیسا. زور سپاس ماموستای چانم. سپاس مالاوات جی باشی. جی باشم. سپاس. ام دیسا جبو تماشاوانین کد بیت کی لباشم بری تماشا نکردم بکرتاسی خوب دل ناسین و دست از گلبهار 22 سالمه لزانگاه دیجله 5 حقوق دخوینم سالا داویدمه اصلی خو پاسوریمه ل ناوند آمده دیجیم و اوقاس باشه بخیراتی. زور سپاس. کیک فرات. از فرات محمدoğlu ریوبری آمد رادیو تیوی مه به سالا کاری را مدیت کم خلاص. سرچاوا. فاتوش. از فاتوش zaten روزنامه‌گرم از جا آمدم از پر کلاجانی ما هیچ کم پرسین خوش ورن کلاجانا و جاری زده یا جارابوری جارابوری زده بود نه هازی از نکارم بجم کم زده از کلاجانی مرتم نوسا یعنی نه تماشاوان ماجی مراقت کن گلو کاوی شامپیونا مه کی به امجی مراقت کنه من هذا است بکن برنامه خو هنده زانن و بشتر بون بره لیش بود تماشاوانان جاردی از ببیر بخم ج 3 بشان پکتی برنامه ما بشامه یکمین او 5 پرس هبن جبو بشه یکمین او بشکوکن لبر و داویا کینگ کو پرس قدیا هندکارن لوی بشکوک خن کی زو دست خلیخه او مافه برسفدان دگری لی دست پک داو هن نگیجن ام بجن وکی یکمین هن دست خو ندن سرجی دی ساجی لی بخن د بجبر کو کسا یکمین کو دست تانی به سری ام بجن لی خسته به دبه کو پرسین نزانه به ایجاری دور دربازی ود به 5% مهنه د بشا یکم دا و 2 مافن وین جوکری هنه حتی داویا برنامه هند کارم بکاربینن ادی استراتژی وی هن لگور خوش خوند زانن دیار بکن یک جه هندکارن پرسه بگوهرینن یه دیجی هندکارن دو و بیجر کن که شاش بن هندکارن جه ببن به وی آوای امی دست به برنامه بکن بریا کم دست به بکن تشتکی کن ببیجن هیا گلو سرکفتن بله بسری ده کسی را نگولی ایرو روژا گرانه سرکفتن جو هر سیان راجی از هیویدارم پیشبازیه که باش و خوش در باز ببه ام گلک تشتان ببیر بینن و گلک تشتان جی به هفره هیم ببن خوشی آوه برنامه جی اوک تشتکو کلاجانش زیدت که اوه باشه اگر اون آماده بن آماده نه اگر تماشاوان مجی آماده بن او هوالو گرن خو اندامن مالباتا خو ادی بکیر ادناف پیشبازیه دبن اگر هونجی آماده بن به شامه یکمین دست بید که بله تماشاوان هجا پیشبازن مل و درا گلکی آماده دخوین اگر هونجی آماده بن بلاش بو بشه یکم پرسامه یکم به لنیوکادا باکور بره مورستانا موریان هر تم بکیجان آلی ویه آ باکور ب باشور ج روجهلات د روجاوا فاتوش پلی بشکو که کر 30 ثانیه دمته هیا فاتوش لنیوکادا باکور بره مورستانا موریان هر تم بکیجان آلی ویه از بیجم روجهلات تبیجی روجهلات تبیجی جه روجهلات تگواری؟ منگواری باشه کام به هفره بنهرن پرسا یکما ایروین برسواوی جه روجهلات آن نه
مخابن سور پیکت هر دو پیشبازین مج برکو پیلی بشکو که نکرنه آنجی دمه دا پیل نکرنه دوی پرس بخده باشه هون دمه که کن دا پیل بکن اگر زیده دم درباز ببه اگر زیده دم درباز ببه به ناکوی لمبا او لمبا یا سورا لهمبری و دوی پی کوی هون هینا پیلی بشکو که بکن اگر و پیل کربویا اگر لمبا و پی کتا و یه چه بگوتا تشتک فکرک و هبویا بله باکور بگوتا باکور باشور باشور بله اکان به هفر بن هران لنیوکادا باکور بری مورستانا موریان بری مالا موریان هر تم به کی جان آلی وی باشور جبر کل باکوره بری خودن بری مالا وانم بیجن مورستانا وان دولداری دا جید بیجن کو وری خودنه مکه اصاد بیجن ریج بو صد بیرته دمایه نه جهیل ادنجی د نشنال جغرافی دا جی متماشا کر بو لی د belge dokumentên yê oldari da jî dibên ku Moristan berê xwe didine hecê. Belê. Te gihandim bersiva rast mixabin te pêlî bişkokê nekiribû. Carinan wiha dibe. Beşa yekem hinekî ji xwe hûn ji cara borî jî dizanin her pirsek 100 puan e û hinekî ji bo ku em kelejana xwe deynin aliyekî ji bo wî em bêjin baş e. Di beşê duyem û sêyem de heta dawiya bernameyê tu tiştek nezelale hûn dikarin gelek puanan wergirin. Beşa yekem de 30 saniye dema we heye. Hinekî ew jî mirova dike ku mirov lez bike carna mirov têra xwe nikare bifikire. Ew jî nexeme wek ku min got tenê ji bo ku em kelejana xwe li pey xwe bihêlin. Belê temaşevanên hêja mixabin pirsa yekemîn bersiva rast nehat ji bo pirsa yekemîn. Ka em bi hev re binhêrin pirsa duyemîn a beşa yekemîn çi ye? Kîjan hem navê bilindahiyekê ye û hem jî navê pîvangeke dirêjahiyê ye. A. Gaz B. Mil C. Çel D. Çiya. Ferhat te zû pêl kir 30 saniye dema te heye. Belê. Kîjan hem navê bilindahiyekê ye û hem jî navê pîvangeke dirêjahiyê ye. B. Mil B. Mil tu Belê. bêjî. Te guherî? min guherî. Baş e. Belê temaşevanên hêja Ferhat dibêje mil hem navê bilindahiyekê ye û hem jî navê pîvangekê ye. Ka em bi hev re binhêrin B rast e an na. Mixabin rast nîne. Fatoş te pêl kiriye. Pêl kiriye. 30 saniye dema te heye. Tu dibê navberê de fikirî an tu dixwazî bifikirî. Ez fikirîm. Bilindahî û pîvan çel ez dibêjim. Çel hem hejmarek ye hem zî ji bilindahî rast tê gotin. Ez dibêjim C. Er min guherî. Te guherî. Demam nema. Dema te hindik mabû te guherî. Baş e Fatoş dibêje C. Çel. Ka em binêrin çel ji bo bilindahiyê û pîvandina dirêjahiyê tê bikaranîn yan na? Mixabin sor pêket. Gulbahar te pêlî bişkokê kiriye. Karê te hinekî hêsantir bû. 30 saniye dema te jî heye. Ez jî bi çel difikirim lê wê rüyaya şaşe. Ez ê bêjim çiya. Tê bêjî çiya? Te guherî? Herê. Baş e temaşevanên hêja ka niha we jî biryara Xwedayê li malên xwe hûn ê bêjin çi. Mêvana me ya sêyem Gulbihar jî got çiya. Ka em binhêrin vebjêrka çiya rast e an na?
mixabin. Tedî? Çiya jî şaş bû. Bersiva rast gaz e. Hemû ji bo bilindahiyê tên bikaranîn. Gaz, mil, gir, çiya. Lê ji bo dirêjahiyê, ji bo pîvandina dirêjahiyê gaz wek ji bo pîvangê tê bikaranîn. Bersiva rast gaz bû. Wek we got yani hersiyê din ji xwe ji bo her çar ji bo bilindahiyê tên bikaranîn. Mixabin. Tiştnabe moralê we sanki Peyvekî yani pirsekî ecêb bû. ji xwe armanca we me gotibû em tiştê ku dizanin bi bîr bînin Belê. û tiştê nizanin jî hîn bibin. Erê em hîn bûn. Em min ji bîr ve nakin. Hînbûnê dê heta dawiya emirê xwe jî ji bîr nakin. Rastî peyvên gelekî xweş in û gelekî zêde jî tên bikaranîn. Lê ew gaz ji bo pîvangê êdî pir zêde nayê bikaranîn yanî. Ji bo bilindahiyê tên bikaranîn. Lê ji bo pîvanga dirêjahiyê zêde nayê bikaranîn. Normal ew nebihîst be. Baş e tişnabê hîna em li serê beşa yekemin hîna du beşê qerase hene û nîvî zêdetirê vê beşê jî li pêşiya me ye. Belê temaşevanên hêja em derbasî pirsa xwe ya sêyem bûn. Ka em binêrin pirsa me ya sêyem çi ye? Dîsa ew xal e û ew tûre e. Kîjan tê cihê vala? A. Def B. Zirne C. Bilûr D. Tembûr. Divê lembaya sorpêk hevê hîna hûn pêl bikin û hinekî dest pêk kir. Min dema xwe da pêrê Demê de kiriye. pêl kir. Erê. Dîsa ev def e û ev tûre. Dîsa ev bilûr e. Dîsa ev zirne ye û ev tûre. Dîsa ev zirne ye û ev tûre. 5 saniye dema tema. Ez ê bijim zirne. Zirne te gwerî Erê. Pir nêzî hewtune. nêzî hevin. Belê ka em bi hev re binêrin temaşevanên me jî niha merex dikin. Dîsa ew zirne ye û ew tûre. Fatoş wiha got. Ka em binêrin ev gotin wiha ye an bi awayekî din tê gotin. Tableyek rastêk. Sorpêk het. Gulbihar te pêlkiriye du Fatoş re. Belê. 30 saniye dema te heye. Tûre. Yani tûre veka bi dengekî be. Ez nava tembûr û bilûrê dename. Ez ê bêjim bilûr. Tê bêjî bilûr. Erê. Te gwerî Erê. baş e ka em binêrin bersiva vê pirsê C bilûr e an na. Saet xweş. Dîsa ew bilûr e û ew tûre. Lûre. Ji xwe ji vê dihêta. Ku def ya wê bigota him gurme gurm. Belê. Tembûr viya wê bigota tingînî mingînî. Nefsam. Baş e saet xweş. Bersiva rasta yekem hat. Kir. Êdî me ew qeza û belal pişt xwe hiştin. Şansê me vebû sanki. Ka em binêrin. Em binêrin ew ê çawa çêbê hîna em serî de ne û hîna gelek puan û gelek pirs li pêşiya me hene û diheb jî jokerê we hene her yekê du joker hene û pirsên sed û sed û her wekî din gelek fersend li pêşiya we ne derfet li pêşiya we ne ka em binêrin hûn ê çawa bikar bînin. Baş e temaşevanên hêja pirsa sêyemîn melpey xwe hişt ka em binêrin pirsa çaremîn çi ye? Gêre li ku derê tê gerandin? A. Li ser dikê B. Li ser bênderê
C li ser ban, D li ser tahtan. Evet. Eri. Te dîsa zû pêl kir. Tabii. Ez û pêlê dikim rast bersin. 3 saniye dema te Ez heye. ê bêjim gêre ser benderê be. Li ser ban. Gêre li ser ban. Ez ê bêjim li ser ban. Ki bêjî li ser ban. Erê. Te guherî? Erê. Belê temaşevanên hêja, Fatoş dibêje gêre li ser ban tê gerandin. Bersiva C da, ka em binêrin vebjêrka C'yê rast e an na. Qedem revêya rast derkeve. Xabin sor pêket. Ferhat, lembaya te pêketî. من پێکرێ بێجارێ وای بەزەکردی مەژمنە پێکردنێ باشە 30 saniye dema te heye. Gêre li ku derê tê gerandin? A li ser dikê, B li ser bênderê, D li ser tahtan. به لەسەر بێندەرێ B li ser bênderê. Te بەێ guherî? بەێ مگوارێ Başekan bi hev re binêrin vebjêrka B li ser bênderê rast e an na. Saet xweş. خۆشتر سپاس Ser bênderê. Fatoşî serî de wisa got û Erê. başê guherand. Piştan banê dît. ئەوش بانگەرانێ چوو Ji bangeranê çûm aynen. Ez Bangeran bangeran. ew kevirê ku lox jê re tê gotin, bagêran tê gotin, bangeranê ku pê ban bi ser hev de didewsînin ji bo dilopnekê. Gêre an jî gêle. Gêle ew e ku tene û sap ji hev dikin. Baş e. Xemnîne ji bo beşa yekem pirsek me ma. Pirsa pêncemîn. Kam bi hev re binêrin pirsa pêncemîn a beşa yekemîn çi ye? Kîjan kesê ango kesa ku saziyekê bi rê ve dibe ye? A. Serkar, B. Wergêr, C. Karsaz, D. Gerînende. Ferhat 30 saniye dema te heye. Kîjan kesê an jî kesa ku saziyekê bi rê ve dibe ye? A. Serkar, B. Wergêr, C. Karsaz, D. Gerînende. Ez dîja difikirim ku di navbera du berşvana dibîm lê dixwazim bêjim de gerînende D. Gerînende. Belê. Te guherî? belê migwarê Baş e Ferhat dibêje D. Gerînende. Gerînende saziyekê bi rê ve dibe. Ka em binêrin gelo rast e an na. Bersiva rast. belê spas Gerînende we berê bihîstibûye? belê Erê. Baş e li ser pirsa çaremîn em zêde naaxivîn. Hinkî pirsa çaremîn û pêncemîn bi heve girêdayî bû. Ew gêle gerandin. Newsa govend gerandin, kar gerandin. Ê ku kar digerîne, gerînende. Berê digotin filan kes li filan cî li ser karê min digere ew ê çareser bike. Newsa gerînende. belê Baş e me beşa yekem bi vî awayî bi dawî anî pênc pirsên xwe pirsî. Ka em binêrin di dawiyê de rewşa mêvanên me çi ye? Çend puan wergirtine? Gulbihar 100 puan wergirtiye. Ferhat 200 puan wergirtiye. Fatoş mixabin di vê beşê de puan wernegirtiye. Niha ji ber ku di beşa yekem de du pêşbazên me bersivên rast dane, mafê wan heye ku ez ji wan bipirsim gelo hûn pirsên sedî sed dixwazin an na. Gulbihar tu dixwazî em şte bipirsin? Belê, dixwazim. Dixwazî. Ferhat? belê Belê tu jî dixwazî. Pirsên sedî sed ez ê niha ji we bipirsim. Heger hûn rast tê derxin, puanên ku we di vê beşê de girtiye du qat dibin. Heger şaş hûn bersiveke şaş bidin, puanê we nîvî dibin. Lê hûn dikarin bersiveke dî jî bidin, puanê xwe bînin ser keysa berê, êdî ew di destê we de ye ku dor were em ê bêjin. Niha ji bo pirsên sedî sed sê heb zerf hene, sê zerfên rengîn.
ادی هون هلبجرین که کیجان پرسه ام جواب پرسن گل بهار پیشیش تا پرسم Ya sorul bijerim. دیا سورد خوازی تد بیجی پرسه دهندر زرفا سورده جمن بپرسن که ام به هفره بنهرن دهندر زرفا سورده کیجان پرس اوی درکبه کیجان ناوه کیدن ای سپیه A سی B سیس C سیتاف D سیسارک دپرسن سدی سد ده ام بدمه و سینوردار ناکن تو تکاری تیرا خو بفکری و دو هبجی جو کرن تهنه تو تخوازی تنها بکارتینی تو بخوازی جی دیلی جبو پرسن گرانتر Yani bakaku sitaf sizde fikrim. Sitaf şber fikir. Eyvah tabe. Sisark si. Ve bijerka C bejim sitaf. سیتاف Böyle. و بجیر که جه تگواری Ere. باشه میوان آمد بیجه ناوه دنی سپی سیتاوه که هم بنهران سیتاوه آن نا خوابان سیتاو ناوه دنی سپی نینه نها از دی سشته پرسم پوانه کتاد بشه یکم داور گرته بون نیوی بون تب برسیوه که دی مافی تهیه بدی اگر تو راست برسیوه بدی پوانه تا وک برید بن اگر تو شاش برسیوه بدی او یک کمانه دی سادبن نیوی تدخوازی برسیوه بدی اتسری داوی پرسم Na. تنها خوازی Ne? برسیوه Çünkü fikramın nine. فكرة نينه اي باشا بكيف اخوي أسبد تبخوازي أيده. بواني خو يعني او تدليده. استراتيجية بيشبازية جي قالك مهمة تبخوازي بواني خو بباريزي ريسكانكي Spır düdüliye demem hiç beri yaz nakhwazim bersevdim. تناخوازي برسب Na. تقواري Ere. باشا تو برسف نادي ليه اگر تا برسف بدا تيت چه بگوتا تشتك دبيرا تده بويان Sis dibe. Sis. سيس Böyle. كان بنهرن ام جي مراقتكن تماشوان الماجي يكون نزانن ها مراقتكن ام بهاف رحيم ببن ناوه دني سپي چيه سيس جارنان وهاد به Böyle. Bir can sahibi. تشنابه پوانن بشه یکم شخو هندکن غم نینه اوه کلجانا جی مروف نجی مروف حتا وروری و پرسا سدی سد نخوازه اگر کو اوانتاجه که مروفان زیده تونه به او جی نابه او کلجان جی لازمه نه دو ظرف من ده دست مدا همش پیش باز خوی دویم بپرسن تو کی جان Kesk. کسک کام به هفره بنهرن پرسا ده هندره ظرفا کسک ده چیه؟ کی جان هفواته یا خویه A. So B. Sob C. Sol D. Som کی جان هفواته یا خویه آنجی ناوه دنه خوی دماتا ام سینوردار ناکن تدکاری تیرا خو بفکری و دو جو کرن تجی هنه دیسا از ببیره تجی بخم Dilê min divê bêje be. ویجه چه؟ Edna bere du bebijê kada mabûm piçekî di strana da mixwas ku tişekî were bîra min lê nehat bîra min. Di gotinên dayîk û bavan da piçekî deşemdenek tişt mane. Dibe ku xelet bejî dixwazim bêjim be. Sob. به Belê. صبح ببجیر که نزی هون تد بجی به صبح Belê. تگواری Me goyere. باشه کام به هفره بنهرن هفواته یا خوی صبح آن نا بخابن صبح نینه از دیسا ببیره تجی بخم پوانه کتا دبشه یکم داور گرته بون 200 پوان تاور گرته بون ها بو 100 اگر تو بخوازی دیسا بکی 200 تدکاری برسوه که دی بدی
ئەگەر شاش بێ ئەو سەد دەبێ پێنجی گوتنی پێشیان نایەشم خۆدێ جارێکەمە تشێک دەبیزم ئەزی نەوێرم بۆ ئاخەوم هەز دەبێم ئەس تشتێکی نینم بیرەتە ژبەک و ئەس ژبەک و بهار فکرم یعنی فکر نامینە ژبەری بەرسەو نەدم چێترە نەکو پوانێ ژ پوان استراتێژ نەژوی استراتێژی ینی تشێک نایەشێمم ڕاستی سۆ هەنێک تشت چێکرد بوو لێ و خەلەت بەرسە بوو ژبەری تشێک نایەشێم ڕاستی باش ez tişte pirsim dîsa wek usul tu dibêjî ez naxwazim bersivekê dî bidim puanê mayî rîske nakim te guherî belê guherê baş e saet xweş ez dîsa ji te jî pirsim te bigota te yê çi bigota yan jî Fatoşî dikarê fikra xwe bêje an Gulbihar we dizanibû an yani min nizanibû lê nizanim hinek tişt so dibe sol jî difikirim lê so pirtir nêz bû so yani vebjêka a pirtir nêz bû belê yani vebjêr kelkî nêzî hevin dibe ku mirov tev li hev bike fikreke we hebû yan Ez ê dibêjim sotin gelo ji sotinê tê sotin erê bingeha wî mantıqeke çünkü dilşawatî raz dibêjin e dilsot heye mesela dibêjin dilêm dişawt e hani xwayzê dişawtî heye tedî dibe ku sobe dibe yani mantıqek dibe di rewşên wiha da mirov zaravayê dî bifikire ev hevwateya xwe ye ev peyv di kurmancî de pir zêde nayê bikaranîn li di kirmanckî de ango zazakî de gelekî zêde tê bikaranîn ka em bi hev re binêrin hevwateya xwe navê dîyê xwe çi ye sol peyveke Hinda Ewropiya kevnare ji kevne sold bi rastî jî îngilîzî de jê me şekir bipirsiya şekir şûgir belê belê zûkir em pirtir çûm li ser kurmancî li gotinên pêş xwîdan ji xwê sorayên da fikirin tişkî tune bû lê sold belê rast bû di nav kirmanca de gelkî tê bikaranîn ji xwe belê wek peyveke hevpariya Hinda Ewropî sold lê mantıqa Fatoş mantıqeke xweş bû yanî xweş li serê fikirî bû mixabin bersiva rast ew bû belê bi vî awayî beşa yekem me bi tevahî li pey xwe hişt pirsin sedî sed jî qediyan em bi hev re dîsa binêrin ka tabloya puana ew ê ji me re çi bêje Gulbihar pêncî puanên wê hene Ferhat sed puanê wê heye Fatoşî mixabin puanê wê tune ne Mamoste tabloyekî ne baş e Dilciyê xwe sekinî lê te ew jî berbixwe anîn erê beşa yekem hinekî beşa avêtina kelecanê hem dem kêm e bi rastî di 30 saniyeyê de ev mesela wek meseleya solê car hey mirov pêdivî bi fikirînê heye bi awayekî cuda lê nêrînê heye 30 saniye demeke kin e û ev meseleya bişkokê jî hinekî mirova dixe nava teşqeleyekê ew jî kelejana mirov zêde dike bandorê li ser bersivdanê dike bi rastî li ser fikirînê Xemnîne beşa yekem çû beşê duyem û sêyem hene di beşê duyem û sêyem de hêza we zêdetir e herkes dikare bersiv bide û di beşa sêyem de hûn kategoriya xwe hil dibijêrin ew tiştekî ji bo we baştir e yanî hûn dikarin puanên zêdetir di wan beşan de wergirin ji bo vê beşê tiştekî ku em bixwazin bêjin Fatoş gotina xwe Mamoste beşekî ne baş bû performans heme ne baş bû lê belê Kurdî baş zanebûn çanda Kurdî baş zanebûn pir girîng e di vî beşê de me wî dît demek em zî di wî milê de ne baş bûn me vîya dît moralê me ne baş e ye min ne baş e zêde bi berketî lê xemnîne me gotû em bi hev re hîn bibin erê em hîn bibin erê rast baş e siheta we xweş beşa yekem bi dawî bû dîsa ez hem bi bîra we hem jî bi bîra temaşevanê me bixim di beşa duyemîn de jî pênc pirs hene her pirseke me 200 puan e hem puanê me zêde bûne hem jî dema bersivdanê 45 saniyeyê de hûn dikarin bersiva xwe binivîsin û sê depên biçûk hevalên me danîne ber we
هونه وبجێرکن ku hûn difikirin rast e li ser wan depên biçûk binivîsin yani ew meseleya bişkokê êdî li piştme me bûtona li ber we êdî bikêrnay herkes bi hemana wê di heman demê de dikare bersiv bide dikare ku sê kes bi hev re jî rast bersiv bidin an şaş bersiv bidin ew mafê we her sî heye ku hûn fikra xwe bibêjin û dîsa bi bîra we dixim we di beşa yekem de jokerên xwe bi kar nanîn her yekê we du jokerên we hene yek hûn dikarin pirsê biguherînin ya dudiya jî hûn dikarin du vebjêrkên şaş jê bibin. Baş e? Baş. Eger hûn amade bin? Amade ne? Belê bînerên hêja mêvanên me li vê dera gelekî amade dixuyên eger hûn jî amade bin beşa me ya duyemîn dest pê dike. Ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya yekemîn bê. Kîjan di qada hiqûqê de naxebite? A. Parêzger B. Parêzer C. Dozger D. Dadger 45 saniye dema we heye vebjêrka ku hûn difikirin rast e hûn dikarin di wan depên li ber xwe binivîsin. Kîjan di qada hiqûqê de naxebite? A. Parêzger B. Parêzer C. Dozger D. Dadger 30 saniye dem heye lê we hemûyan pênûsên xwe danîne ez bawarim we bersiv daye hewce nake em ew çax bisekinin ka em binhêrin bersivên we çi ne? Du heb A hene yek C heye ka em binhêrin parêzger an dozger kîjan di qada hiqûqê de naxebite? A. Parêzger Du mêvanên me bersiva rastan saet xweş parêzger ve bihîst bû berê Wek walî. Rêvebirê parêzgehekê walî wîlayetekê dozger ê ku dozê vedike dadger jî ê ku biryarê dide parêzer jî ji xwe em bêjin hema hindik maye gulbihar be. Dem gelekî zêde hebû hûn dikarin têr bifikirin û paşê bersiva xwe bidin. Bawayekî baş me dest pê kir ez wisa bêjim xemnîne çar pirs li pêşiya me hene û her pirsek jî 200 puan e. Baş e? Belê temaşevanên hêja pirsa yekem du mêvanên me bersiva rastan ka em binêrin pirsa duyem de wê çi bibe? Dewleta Merwaniyan di kîjan sed salê de hatiye damezrandin? A. Sed sala nehemîn B. Sed sala dehemîn C. Sed sala yazdehemîn D. Sed sala dozdehemîn 45 saniye dema we heye Dewleta Merwaniyan di kîjan sed salê de hatiye bikaranîn hatiye damezrandin biborin sed sala nehemîn dehemîn yazdemîn û dozdemîn Pazde saniye dema we heye Belê dema me qetiya ka em binêrin pêşbazên me mêvanên me çi bersiv dane Gulbihar û Ferhat gotine D Fatoş gotiye B. Ka em bi hev re binêrin Dewleta Merwaniyan di kîjan sed salê de hatiye damezrandin?
به سد سالا دهمین نوسا او که مالاز گرته دا فکریان تدی ددما به هفکاری کرنه اری ددما شر ملاز گریدا 1071 پشتگیری دانه وان لبر یاوی هاتی آوا کرن به سالا 983 یاندا هنک شافکانی دویجن 82 لی پرانی 983 سد سالا دهمین باز بین دوستک آوا کریه نوسا پایتختویجی میا فارخین سلیوا دولتک کردن بله پرسا دویمین به وی رنگی بو کام به هفره بن هرن ایجار پرسا سیمین چیه؟ کی جان نه دولتک پارزمین افریقایه آ گانا به سومالی ج انگولا د ویتنام کی جان نه دولت که پارزمین افریقایه آ گانا به سومالی ج انگولا د ویتنام درسته که اردنگاری جیهانی 5 ثانیه دمایه بله هر سه پیشبازین مجی برسوین خود دانه که ام بن هران چه برسو دانه هر سه یاجی وبجیر که دیه گوتنه ویتنام نل پارزمین افریقایه که ام به هفره بن هران ویتنام لافریقایه یا نه ساعت باش ویتنام دنابر تایلاند و مالزیای ده نوسا حالی آسیای روجلات آسیای هم بیش استرانا ویتنا انگولا هیا جبر وی استرانا جانا مارو تبلی هفتی دبه که نیزی هفت دو نفهم یعنی با شور آسیای از نشاشون نابر مالزیا و تایلاند ده لوان آلیه ساعت خوش و هر سیاجی برسوا راستا یدی هون کتن سرکرمه پیشبازی هم بجنه و کلجان و درس باش ما هیوی دارم هنزی هیا طبیعه کلجانی؟ کلجانا پیشبازی بلا نخده حتی داویه بلا نخده لی کلجانا که دبی آستنگ مروف بفکره و برسوین راست بده بلا او کلجان دی بخده لی کلجانا پیشبازی حتی داویه دومه باشه که ام بنهرن پرسامه دوره ده اجبو بشه دویم چیه؟ درش ماجنین کرد آکل تواهی جیهان بلاو بویه چیه؟ آ جن زاروک جوان ب جن کالو پیر ج جن جیان آزادی د جن جیان ولات اولین مهینه 40 ثانیه ما بو و دپی خور را کرنه برسوین خود دانه کام بنهرن برسف چه دانه ولی هر سه پیشبازین مجی گوتنه ج جن جیان آزادی کام بنهرن اوه درشما جنین کرد آکل تواهی جیهان بلاو بویه جن جیان آزادیه یا نه ساعت خوش برسکه گلکی حسام بود روات دار پر حسام بوزی راسته نه جید روژه و تواهی جیهان دای ایدی جنین کرد آفراندنه اف دروشم لی دوی تواهی جنین جیهان دایه ساعت و خوش پرسا پنجمین آ بشا دویم
Ka em bi hev re binêrin çi ye? Kîjan şanoyê navê xwe wek şano wan guhert? A. Mencel B. Jiyana nû C. Hêvî D. Neçeme 45 saniye dema we heye. Kîjan koma şanoyê navê xwe wek şano wan guhert? A. Mencel B. Jiyana nû C. Hêvî D. Neçeme Pazda saniye dema we heye. Belê dema me xediya ka em binêrin û ser vê pirsê gelekî fikirîn. Du vebjêrkên cuda hene. Gulbihar gotiye A, Ferhat û Fatoşî gotine B. Ka em binêrin kîjan koma şanoyê navê xwe wek şano wan guherandiye? Mencelê an Jiyana nû? Mencel bersiva rast Gulbihar dayîja koma şanoyê ya wanê newsa navê xwe kir şano wan. Belê beşa duyem beşa yekem balam lêbû yanî we hinekî moralê xwe xera kiribû hinekî aciz bûbûn. gelek xirab bû. Newsa lê beşa duyem gelekî xweş derbas bû. Pirsên gelekî xweş têr û tijî û we jî bersivên baş dan. Her sê mêvanên me jî bersivên rast dan. Ka em binêrin di dawiya beşa duyem de rewşa mêvanên me çi ye? Gulbihar 605 puanên wê hene. Ferhat 700 puanên wê hene. Fatoşî 800 puanên wê hene. Hema hema herkes wek heve. Di vê beşê de her sê pêşbazên me jî ji ber ku bersivên rast dan mafê we her siya heye ku hûn pirsên sedî sed bixwazin. Îca niha ez ê yek bi yek ji we bipirsim ka gelo hûn pirsên sedî sed dixwazin an na? Gulbihar tu dixwazî em ji te pirsên di hundirê zerfan de bipirsin yan na? Belê dixwazim. Tu dixwazî? Baş e Ferhat? Belê ez jî dixwazim. Tu jî dixwazî? Ez ê kêm nemînim. Tu jî kêm nemînî. Ev pirsên sedî sed ev tabloya ku gavek berê me lê nihêrî ji sedî sed dikare biguherîne. Heger hûn bersiva şaş bidin puanê ku we di beşa duyem de girtiye nîvî dibin. Heger hûn rast bersiv bidin diqat dibin. Baş e? Ez dîsa bi bîra we bixim dawiya beşa duyem de di pirsên sedî sed de hûn dikarin mafên xwe yên jokerê bikar bînin. Ya hûn dikarin pirsê biguherînin yan jî heger hûn di navbera du vebjêrka de mabin hûn dikarin duyên şaş jê bibin. Baş e? Ez ê ji Gulbihar dest pê bikim. Pêşbaza me ya yekem kîjan rengî tu dixwazî? Zerfa sor li min nehat. Ez vê carê dixwazim bêjim ya hêşîn. Ya kesk? Belê ya kesk. Belê ya sor lembaya sor pê xistibû tê dibêjî ya kesk. Ka em binêrin zerfa kesk ew ê li te bê yan na? Di hundirê zerfa kesk de kîjan pirsa me heye? Em bi hev re bibînin. Kîjan bi nexweşînên mêjî re eleqedar dibe? A. Fizyolojî B. Nörolojî C. Kardiyolojî D. Psikolojî Nexweşînên mêjî re eleqedar dibe. Min ew got pirsek hesane an niha nava nörolojî psikolojî de çim têm lê nörolojî nêztir e. Yani ez ê bêjim nörolojî ji ber ku nöron di mêjî de ne û nexweşînek ji ber wan pêk tê
نورولوژی بوان را علاقه دارد به زبیجم به نورولوژی به نورولوژی بله دگوهری اره بلی تماشاوانین هیجا پیشبازامه گلبهار جبو و پرسه برسوا به نورولوژی دا که ام بنهرن نورولوژی به نخوشینین میجی را علاقه دارد به یا نه؟ ساعت باش؟ تا راستی درخست و پوانین دبشا دویم ده تگرته بون او پوانین تا دقات بون. باشه ازی بیجم عاقبت لسری هر دو پیشبازین دن ایدیت بیجی نا بیجی تزانی نه ازید بیجم بله پیشباز دویم فرات ظرفا سور تدخوازی کام به هفرا بنهرن دهندر ظرفا سور ده کی جان پرسه دو چرمه تده پرسکریکک چه ببه دیو بچی کی جان بشان نخوشخانه آ میکروبیولوژی ب فیزیولوژی ج درماتولوژی د دئونتولوژی ج درماتولوژی به کتب فکری پرسکش بو تهسان تدبیجی ج درماتولوژی دگوهری مگوهره باش کام به هفره بنهرن دما کو پرسکریکک د چرم مروان ده هبه مروف د چه کی جان بشا نخوشخانه ساعت باش درماتولوژی برسوا راست بو نها دورا فاتوشه پرسین کج هوالان را درکتن تدزانه بویم؟ اره زانه بو یعنی هنک جارا کج مروفان را درته مروف نزانه و یه جیران هم را تزانه گله که حیفا مروفان لیته کام بنهرن جبوته ظرفا زر تنیمایه İşte her büjartın amıntına artık her çi derke veziyi bersi bidim. بله کام بنهرن دهندر ظرفا زرده کی جان پرسه کی جان ناو درمانسازیه آ فارماکولوژی ب درماتولوژی ج پاتولوژی د هیستولوژی بدمه ام تسینوردار ناکن و ده حبجی جوکرین تهنه Nave derman saziye. کی جان Bence pırsa her zor jimra hatiye. Biz de hemen beşe de hatiye, beşe tenduristi hem bejim bavayaki. Ki jan nave dermansaziye. A. Farmakoloji B. Dermatoloji C. Patoloji D. Histoloji Yani patoloji de histolojinin ne? Farmakoloji, dermatoloji da nav damam. از وک اصول دیسا ببیره تدخم دو هف جوکرین تهنه تو بخوازی تو نابره دو وبجر کان دا ماوی تو دکاری دو وبجر کن شاش جه ببی آنجی تو دکاری پرسه جبنی و بگهارین Yani farmakoloji az dixwazim wî bersiv bidim ama ya ne öyle ez risk dikirim ez bêjim farmakoloji تو بیجی آ فارماکولوژی تگواری ere اره نجدل بولی اره nejdil یا باشه کام به هفره بنهرن ناو درمانسازی چیه؟ ساعت باش Türkiye hoş bu ez pir nav damam Heyecaneki pır bu ha? çok ez pir kelecanî bûm çünkü ji ber derman tedî me re diçewtê normalde tedbê farmakoloji ama dermatoloji zî ji ber derman de heşê me re diçewtê
ew kesên ku wî karî jî dikin te dî eş xwe dibêjim farmakolog, اره dermansaz. اره Dermatolojî gavek berê bi rastî kelejana vê derê bûyîna li vê derê tiştekî cuda ye. Li malê berê min jî digot qê new heye lê ez bi xwe jî li gel ku ez ne pêşbazim kelejana vira cuda ye. Dermatolojî ji xwe gavek berê pirsa ferat bû dermatolojî bi pirsgirêkên çerm re mijûl dibe. Yani ew beşa ku pirsgirêkên çerm re mijûl dibe. هشه بچو Li ser pirsa xwe difikirî îloma. ها اره demek ki her tiş bira merve diçe ek dibi yani yoğunlaşma problem çedibe yani. Baş e gelkî baş e te rîsk jî wergirt du jokerên te jî hebûn min digot xê yê joker bikarbînî te jokerê xwe jî parastin Ere mam. pêşbazeke zorî newsa Ere tabii ki. Tabii. saeta te xweş bi rastî gelekî te kelejana asta kelejanê te gelekî bilind kir saet xweş kan binêrin her sê mêvanên me jî bersivên rastan pirsên sedî set di dawiya beşê de kan binêrin rewşa puanan çi ye Gulbihar 1250 puanên wê hene Ferhat 1300 puanên wê hene Fatoşî 1600 puanên wê hene baş e hûn gelekî nêzî hevin niha beşek malpêşiya me di wê beşê de jî dibe ku her tişt biguhere hem dîsa pirsên sedî sed hene û hem jî puanên beşa B beşa sêyemîn her pirsekê 400 puan heye hûn dikarin bi du bersivên rast 800 puanê bi derbekê bigirin. Baş e ji bo beşa duyem tiştekî ku hûn bixwazin bêjin heye? Xweş bû. Xweş bû. Ecar xweş bû. Ere veca baş. Baş bû. Neki çebu yani. Kamîca binêrin fînala fînalê ew ê çawa bê. Belê temaşevanên hêja beşa duyem jî melpey xwe heşt niha beşek ma ji bo bernameya me beşa sêyemîn kan bi hev re binêrin dê çawa derbas bibe. Belê bînerên hêja beşa duyem a bernameya me qediya niha beşa dawîn beşa sêyem dest pê dike. Di beşa sêyem de şeş kategoriyên me hene ji van kategoriyan ez ê ji we bipirsim hûn kîjan kategoriyê bixwazin ew ê pirs ji wir were her yekê we du pirs em ê ji we bipirsin hûn dikarin we her sêyan jî mafê xwe yên jokera parast her yekê we du jokerên we hene yek jokerê guherandina pirsê yek jî jêbirina du vebijêrkên şaş baş e ez ê niha kategoriyan ji we re bixwînim û pêşî ji Gulbihar bipirsim ka ji kîjan kategoriyê dixwaze ku em pirsê jê bikin. Kategoriyên me şeş in wêjeya klasîk, wêjeya devkî, têjik, alav û amûr, golên Kurdistanê û çiyayên Ewropayê. Tu dixwazî em ji kîjan beşê ji te pirsê bipirsin? Cara ewil ez dixwazim wêjeya klasîk em dest pê bikin. Wêjeya klasîk. Belê. Beşa sêyem de ez dîsa bi bîra we bixim dem ji bo bersivdanê deqeyek e yan jî 60 saniyeye û hûn dikarin jokerên xwe bikarbînin û her pirsek jî 400 puan e. Baş e? Baş. Belê temaşevanên hêja mêvana me ya yekem Gulbihar got ez dixwazim hûn ji wêjeya klasîk pirsekê ji me bipirsin ka em bi hev re binêrin ji bo beşa sêyem pirsa yekem çi ye? Dema ji xeybê fek bû tarîx 1601 bû. Ev mêjûya rojbûna kê ye? A. Elî Herîrî B. Melayê Cizîrî C. Feqîyê Teyran D. Ehmedê Xanî 60 saniye dema te û du heb jî jokerên te hene.
دما ji غیبê fek bû tarîx 1601 bû. Ez dibêjim Feqiyê Teyran. Tu dibêjî Feqiyê Teyran, tu jokerên xwe bi kar nayînî, tu dibêjî Feqiyê Teyran. Belê. Te gu erê? Erê. Erê. Baş e, Gulbihar dibêje ce Feqiyê Teyran bersiva rast e. Ka em bi hev re binêrin, rast e an na? Mixabin sor pêket. Tiştekî din fikrekî din hebû yan na? Tu navbera du vebjêrkan de mabûyî yan? Nizanim. Yani digo berkê Feqiyê Teyran be an Ehmedê Xanî be. An Ehmedê Xanî mêvanên me din fikreke we hebû? Ali Hariri dibe. Elî Herîrî pir zûtir e. Hema di destpêka sed sala yazdemîn de ye. Ehmedê Xanî di dawiya berhema xwe ya Mem û Zînê de rojbûna xwe dibêje û rojbûna xwe bi vî awayî dibêje û dîsa dibêje ku wê çaxê çend salî bûye. Yani li gor wê ew ê dema ku Mem û Zîn qedandiye Ehmedê Xanî 43-44 salî bûye. Di dawiya Mem û Zînê de ev agahî nivîsiye, rojbûna xwe nivîsandiye. Ka em bi hev re binêrin, Ehmedê Xanî bersiva rast e yan na? Mixabin bersiva Ehmedê Xanî bû, tu navbera du vebjêrkan de mabûyî. Du jokerên te jî hebûn, te ew hiş ji bo pirsa sedî sed ji bo Bi rastî Ehmedê Xanî xurttir min hêz dikir lê nizam Feqiyê Teyran bi devê min derket bi awayî çêk. Carek derket. Belê carek derket. carkê çût. Tişt nabe, du jokerê te hene, ji bo hevalên din jî dibêjim, yewan jî. Ji xwe niha her yekê we di vê beşê de du pirs ji we tê pirsîn û heger hûn rast bersiv bidin û bixwazin pirsa sedî sed jî heye. Yani bi giştî em bêjin sê pirs ew ê ji we werin pirsîn. Heger hûn bixwazin du jokerên xwe bi kar bînin, bila ev jî di bîra we de be. Baş e, ji bo beşa sêyem pirsa duyem em ê ji pêşbazê duyem bikin. Ferhat, tu kîjan kategoriyê dixwaziyan bipirse? Amûr. Alav û Amûr. Belê. Belê temaşevanên hêja, pêşbazê me yê duyem ji bo pirsa xwe ya yekem a di beşa sêyem de xwest ku em ji kategoriya alav û amûran pirsekê jê bipirsin. Ka em bi hev re binêrin, dibin vê serenavê de vê kategoriyê de çi pirseye? Kîjan amûr hem di xeratiyê de û hem jî di metbexê de tê bikaranîn? A. Kevkir, B. Rende an rinde, C. Çoçik, D. Çakûç. 6 saniye dema te û du jokerên te hene. Xeratî nizanim çi ye, ji ber çek min difikrî ne. Ez barim ez bêjim merengozî. Necarî. Yani ew Necarî babede, merengozî tamam. belê. Madem ew babede de Çakûç. Babet ku ew be, yani ez çünkü wî peyvê nizanim. Di metbexê de hemû jî tên bikaranînê. Eger ku kefgir, çoçik, rinde hemû karên metbexê ne, karên ser rezanê jî. Çakûç di metbexê de jî tê karin ji bûna gûz û şikandinê û gelek tiştê din jî. Lê
خراتیش بر کو کار نجاری یا جی کار مرانگوزیه یدن تدا نایب کارانی چوچک نایب کارانی کفگیر نایب کارانی و اورنداج نایب کارانی جبروی از دوازم بیشم ده چاکوچ بگویری؟ مگوره بلیش خود منطقه خورایسا و انجام داد خوگاند چاکوچ که هم به هفره بنهیرن برسوا چاکوچ ده برسوا راسته یا نه خوابن گره رنده به ما مستد گره رنده بویا نوسا رنده مرانگوز رنده آن رنده چاکوچ راسته مطبخ ده یعنی وقت گوش بو گوز بعیف شکناندنی فلان لی وک اموره کی سرکه مطبخ نینه یعنی منطقه کته چکر منطقه که شاشنیم بو لی وقفتوشی دویجه رنده آن رنده مرانگوز جی زیده بکارتینن خرات چی زیده بکارتینن و مطبخ دجی یک جالا و امورین سرکه بله یعنی از نفکریم که مرنده مرانگوز یا جی نجار بکارتینن او اموره که او هاش بود تاشاندن داره اویجی رنده اینه صحت بیرته بله مخابن تشنابه اینا پرسکه ده ایش خبوانی تجی گلک بون کام بنهرن موسا آخوین ده کام بنهرن برسوا راست رنده یا نه بله رنده آن رنده ایجا دور فاتوشه ته کاتگوری فکری کاتگوری خو از دیسا بخوینم کاتگوری کاری دوباره بکی بله ویژه کلاسیک ویژه دفکی تیجک آلاو و امور گولن کردستان چیاین اوروپای شش کاتگوری تکی جانب خوازی دبرا گل کردستانه به بلا گولن کردستانه به نه باشه نباته و عردنگاریه باشه نباشه نباشه اما بغازم بلاجوی بره باشه فاتوش تو بیجه بلا پرسامن جبن سرناوا گولن کردستانه وره که هم به هفره بنهیرن اولین ما پرسکه چه آماده کرنه کیجان گول وک چاوکانی چم دیجله ته زانین آ گولا وانه ب گولا پیرانه ج گولا معدنه د گولا هزاره 6 ثانیه دمته و 2 حبجی جو کرنته کیجان گول وک چاوکانی چم دیجله ته زانین گولا وانه گولا پیرانه گولا معدنه گولا هزاره از جوکر خوب بینیم تیه جوکر خوب کار بینی کیجان جوکر دو هب بلاجه بچ تنابرا دو وبجیر کندامایی تو دبیجی دو وبجیر کنشاش بلاجه بچن دگواری اره بله دو جوکرین تهنه و پیشبازی مجی بر بداویه و ته ریسکی ناگری تو دبیجی دو وبجیر کنشاش بلاجه بچن قبل حوالین ما دو وبجیر کنشاش جه ببن دست مده چه دمینه آ و ج چون گولا پیرانه و گولا هزاره من بجم گولا هزاره تی بیجی گولا هزاره تگواره اره باشه کام به هفره بنهیرن گولا هزاره برسوا راسته آن نه ساعت خوش
Ez di nava ya gola pîra nexwast mezin ne hema van maden bir de nêzî hev û 2000 û maden gol nîne ama dîsan zî hev çeşê me rû tevlî hev dibe. Bedê berbidawiya bernameyê jî carna mirov dibêje pirs dibe ku ev qaseysan nîn be. Yani ji bo kesên ku ne ji Amedê bin belkî hinekî zehmet bê lê ji bo kesên ji Amedê ji ber ku Dîcle di ber me re derbas dibe çemê Dîcleyê çavkaniya wê gola 1000 ya jî ji gola 1000 dize em wisa pêjin. Baş e sehet xweş tûra yekem melpey xwe heşt ma tûrek sê pirs. Niha dîsa ji Gulbihar em ê dest pê bikin ji bo pirsa xwe ya duyem di beşa sêyem de te kîjan pirsê dixwazî? Kîjan kategoriyê? Mamoste dikkat verir. Wêjeya klasîk, wêjeya devkî, têjik, alav û amûr, golên Kurdistanê, çiyayên Ewropayê. Bila alav û amûr be. Alav û amûr. Belê. Gulbihar ji bo pirsa duyemîn a di beşa sêyem de ji bo wê ev pirsa dawî ne heger sedî sed an joker bi kar neyne ji kategoriya alav û amûran pirs xwest. Ka em bi hev re binhêrin hevalên me pirseke çawa dibin vê serenavê de amade kirine. Kî simtiraşê bi kar tîne? A. Nalbend B. Solbend C. Goçkar D. Beytar 6 saniye demate. Simt tiştek em dibin neynok. Ez dibim. Simtraşê bi kar tîne. Solbend nîne. Goçkar. Beytar. Simtraş. Yani nalbend kako ez bêjim nalbend nêzîktir e. Ez ê bêjim nalbend. Tê bêjî nalbend. Belê. Te guherî? Erê. Baş e. Gulbihar dîsa jokerê xwe bi kar nanî û got nalbend. Ka em binhêrin nalbend simtiraşê bi kar tînin yan na? Sehet xweş. Spas. Siman wekû te got neynokê hajalan tiraş dikin û paşê jî nal lê dixin ew jî karê nalbend e. Baş e te jokerê xwe parastin. Ka em binherin tiye pê çi bikî tiye bibî malê. Nizanim. Yan ez ê bibim malê yan ez ê ji re bêlim. Sehet xweş. Spas. Ferhat dora te ye. Têjik. Têjik kategoriya xwe te diyar kiriye. Baş e. Ka em bi hev re binhêrin di kategoriya têjik de pirseke çawa ew ê ji bo te derkeve. Xirnik navê têjikê kîjan ajalê ye? A. Rovî B. Kûze C. Kevrûşk D. Svore 6 saniye demate û jokerên te hene. Xirnik navê têjikê kîjan ajalê ye? Em jî joker bi kar bînin. Te jî jokerê bi kar Şeva ku tînî. navber da dibînim naxwazim xeletê bikim. Kîjan joker? Nêvî jê biçe. Nîvenîv. Em. Belê mêvanê me duyem ew jî dixwaze du vebijêrkên şaş jê biçin. Ka em binêrin di dest me de kîjan vebijêrk dimînin? Xirnik navê têjikê kîjan ajalê ye? B. Kûze.
به کوزه بله فبجیر کن که تهوید کر تدنابری دما کیفروش که از گلک فکریم میگو گلو دبکو تهجکه کیفروش که به جبروی که دنابر هر دو دما بوم هر دوی شاش خوش شوید جبکو کیفروش که ما از دوباره دنابر دامام یعنی کوزه جد بکو شخو برسوام اوه لی از دفکرم گلو کیفروش که دبکو نبه لی به کوزه به کوزه بله. تگوهری مگویره کام به هفره بنهران تماشاوان مجین ها مراق دکن برسوا وی پرسه به کوزه یا نه خواهن ارسل کیفروش کو جه تیج کن کیفروش که را خرنک تی گوتن خرنک اه. سجانا پوز موز راز او من خرنکی حس پوز، کر ها. که هونه وقتش تاکی نینیش برکو آره. کیفروش که لکی شیرینه اره او تنه او تشتک تدویجی از بارم لعامده تیب کارانه اره خانه پازه اب سورانیش فکری بکوش کیفروش که جدا تشتاد بیجن کرگوش کت بیجن جرا کرگوش از ویژه فکریم پاشه خرنک ناتشم نوبری زمان بگو خواهد بکو کیفروش بیجی و کوزهجی میگود بکو جرا بیجن تدامم خلط برسدان حس کرش برکو کیفروش تشتکی گلکی شیرینه بله ایجاره او پیف تشتکی وک نینی جی تیب کارانین پرسکی خوش بو ها؟ پرسکی خوش بو بله پرسا تیا دویم جی مشته پرسی نه ایجا دورا فاتوشه کام بنرم فاتوش کی جان بشه هلد بجیره اره کاتگورین ما ویژه کلاسیک ویژه devکی تیجک آلاو و آمور گولن کردستان و چیاین اوروپاینه جبر کتا گول بکارانی بو تنکاری وی هل بجیری جاره کدی 5 کاتگوری دن یکی دویت هل بجیری برا چه اروپایی به چیاین اوروپای تدیسا اردنگاری هل بجارد اردگاری هم زینه باشه ها دیا یکم باش دا به انشالله باش ترکت بله میوانن هجا فاتوش جبو بشا سیم پرسا خویا دویم ج کاتگوریا چیاین اوروپای هل بجارد کام بنهرن دبن وی سرناوی ده هوالن ما پرسا که چوا آماده کرنه کی جان ریزه چیا لروجهلات اوروپای نه آند ب توروس ج اطلس د کارپات از دیسا بیرات بینم 6 ثانیه دماته هی و جوکرته پرسکو هراندنه هی روشلاتی اروپا کی جان ریزه چیا لروجهلات اوروپای نه آند به توروس ج اطلس د کارپات 12 ثانیه دماتمایه از بیجم آند یه بجی آند تگوهری تجو کری خوش با پرسا سدیست از نه امین تو امین نیم بوی لی تو ساد بجی نقطی دلی من نو ساد تو ساد بجی باشه کام به هفره بنهرن چیاین ریزه چیاین آنده لروجهلات اوروپای نه یا نه خابن نل روجهلات اوروپای نه یادین كنت تفكري تشتكي هبو تدنبرا دحوة ما بويا aslında Karpat من tam ayak nekir. Atlas أطلس طيبوتا
Ez neşaşbım Karpat bu. Yani and li Bakur'ya tiştek uzanım. Belê. Karpat neziktir da li Toros an Atlas fikra min nîne. Toros ji xwe em dizanin tediye li seriya behra navîn behra spî ye li aliyê Tirkiyeyê heta çiyayên Kurdistanê jî wek domayîlka Toros'a tên zanîn. Newsa Zagrosew hemû wek domayîlka û rêzeçiyayên Toros'a tên zanîn. Atlas jî ez neşaşbim li aliyê Cezayirê wan e û and jî li Amerîkaya Başûr seranserê Arjantîn, Şîlî û heta jorê berûberê behrê, berûberê zeryayê dikişin jor Karpat ez neşaşbim vebjêrka rast e. Kan bi hev re binêrin Karpat vebjêrka rast e an na? Belê. Tişnabe? Tişnabe. Em bi vî awayî gihîştin dawiya beşa xwe ya sêyem jî. Ka em bi hev re binêrin encam çi ye? Gulbihar 1605 puan, Ferhat 1300 puanên wê hene, Fatoş jî 2000 wê hene, 2000 puanên wê hene. Ji ber ku di beşa sêyem de Ferhat mixabin bersiva rast neda, mafê wî tune ku pirsa sedî sed bixwaze, lê Fatoş û Gulbihar mafê we heye ku hûn pirsên sedî sed bixwazin. Ez ê dîsa ji Gulbihar de dest pê bikim. Tu dixwazî ku em pirsa sedî sed bipirsin? Belê dixwazim. Tu dixwazî? Dixwazim. Fatoş? Erê. Tu jî dixwazî? Ew ê ev pirs rewşê diyar bike. Eger her duyan pirsên sedî sed xwestin, eger her du şaş bersiv bidin, puanên ku di beşa sêyem de girtine nîvî bibin an kêmtir bibin, wê çaxê ji xwe şansê Firat jî çê dibe ku bi ser bikeve. Ez ji te pirsim, pirsa di hundirê kîjan zerfê de tu dixwazî? Belê temaşevanên hêja, Gulbihar ji bo pirsa sedî sed zerfa kesk hilbijart. Ka em binêrin di hundirê zerfa kesk de kîjan pirse ye? Dejameron berhema kîjan ye? A. Petrarca, B. Campanella, C. Carlo Goldoni, D. Giovanni Boccaccio. Belê ez bi bîra te bixim dîsa ji bo pirsên sedî sed dem sînorkirînîne û mafê te yê jokerê jî heye. Êdî tu bi kêfa xwe. Yani Boccaccio dibîrem demaye. Ez naxwazim bavêjim rîskê ji bo wî ez dixwazim jokera xwe bikarbînim. Kîjan joker? Jokera bira di vebjêrkên şaş biçin. Du vebjêrkên şaş bila biçin. Belê. Tu dibêjî ez ê jokera xwe bikarbînim. Te got erê? Erê. Baş e. Ka em bi hev re binêrin bila hevalên me du vebjêrkên şaş jê bibin. Ew ê di dest me de kîjan vebjêrk bimînin? Belê di dawiyê de vebjêrka B û D di destê me de man. Tu çi dibêjî? Ez ê bêjim Giovanni Boccaccio. Tu vebjêrka D'yê dibêjî. Te got erê? Erê. Erê. Baş e ka em bi hev re binêrin ev berhema navborî ji aliyê Giovanni Boccaccio ve hatî nivîsandin an Campanella ve. Saet xweş. Zor spas. Belê te rast e bi vî awayî bersiv ev puanên ku te di beşa sêyem de girtibû ew puanên te duqat bûn. Kelecana pêşbaziya me bi rastî tam li gor kelecan e, li gor fînalê ye. Kelecan gelekî zêde ye û pêşbaziyeke gelekî xweş çê dibe. Niha Fatoş, kelecana te
gelek Jiya hevalan zêdetir e ji ber ku wan karê xedan dîcar li benda te ne. Ere. Du zerfman di destê me da sor û zer di pirsa hundirê kîjan zerfê de dixwazî? Ez ê sor dixwazim. Sor dixwazî. Baş e ka em bi hev re binhêrin. Pirsa sedî sed ya di hundirê zerfa sor de çi ye? Berhema helbestvanê Îtalî dan teya navdar kîjan e? A. Ütopya B. Welatê Rojê C. Hamlet D. Komedya Xwedayî. Komedya xwedayî. Komedya Xwedayî. Te jokerê xweş me rehiştin. Ere jokerê me bira bimîne lazim be belkî. Hin lazim nabe. Naqediye pirsa dawî ne ji bo te. Ha. Ez vî berhemê pir hez dikim. Ber wî ez zanim yani. Tu dizanî. Tu dibêjî dan te berhema bi navê Komedya Xwedayî nivîsiye. Ere. D. Te guherê. Min got erê. Belê temaşevanên hêja ka em bi hev re bibînin bersiva dawîn a îro bersiveke rast e yan na? Sehat xweş. Serkeftin. Berhemeke gelekî xweş e Gelek nasa? xweş e. Gelek wat tedar. Calî zimanî ve jî wek bingeha Îtalîya nûjen jî tê dîtin û jalî naverokî ve jî ji xwe em hemû dizanin. Sehet xweş, mala we ava rastî pêşbaziyeke gelekî xweş çêbû. Ka em binêrin pirsê me êdî bi dawî bûn. Di dawiya dawiyê de, di dawiya beşa sêyem de rewşa me çi ye? Gulbihar 10,005 puanên te hene. Ferhat 1300. Fatoş 10,400 puanên te hene. Bi vî awayî tu bûyî Yekemîn. yekemîn. Pîroz dikin em te. Pîroz be. Bas. Çawa derbas bû? Ez gelek kelecan bû. Hem dema dinê zî ez hatim ez kelecan bûm, vê cezî ez pir kelecan bû. Hiç kelecan me xilas nebû. Niha zî hên zî heye ez pir kêfxweş bû. Armanc tabî yekemîn nîne vî kelecaniyê me re bibîne vê derê jiyan bike bi hevalê xwe re. Yê girîng ew e. Ji ber wî zî ew wate ji min re bimîne. Girîng ew e ji min re. Wek pîranîneke ku heta dawiya Evet. emrê mirov di heşê mirovan de ve di pîra mirovan de bê. Evet. Gulbihar ji bo te çawa derbas bû? Valla ez hin jî kelecanî me. Yani xweş derbas bû. Ez hevala Fatoş pîroz dikim. Ji bo min jî xweş bû, yani xweş derbas bû. Jî hîn bûn, tiştek em nizan bûn, tiştek em şaş zanibûn me rast kir, tiştek em nizan bûn. Xweman newsa? Em hîn bûn. Em bi hev re hînî gelek tiştan bûn. Belê rast e. Ferhat gelekî xweş hat û di beşa dawîn de Min du bersivan jî xelat bersiv da ji ber wê di cî xwe bes gelek xweş bû çünkü mirov fêrî dibe yani ev bername û tiştên wisa merva fêrî zimanê merva dike ya jî tiştê ku merv nizane wê demê merv perwerde dibe. belî bi rastî seheta we her sêyan xweş bû bername xweş bê bernameyeke gelekî xweş bû. Beşa yekem de hinekî Xirab bû. hinekî ne bi dilê we bû ez wisa bêjim lê wezû em bêjin wezû Komeser ev. komîser hev kir wezû li hev anî hûn xweş pêda çûn lê wek ku di serî de me got ev bername kelecan heta pirsa dawîn naxedê heta dawiyê jî tiştek ne zelale. Beşa sêyem de ji ber ku puan jî zêde ne û pirsên sedî sed jî dikarin her tiştî biguherînin. Ew kelecan ew ji bo hinek pêşbazan belkî tirs û xof heta dawiyê jî dimîne. Her sê mêvanên me jî ji xwe berê jî beşdar bûbûn û bûbûn yekemîn niha îce di nav hev de em neçar bûn yekê hilbijêrin. Ew jî Fatoş bû. Seheta wê xweş û em jî wê pîroz dikin û dîsa spas dikin ji bo ku hûn hatin vê dera hûn bûn şirîkê kelecana me. Ji bo hevalên din tiştek tune.
Em zerfa bidin. Ew xweştir ola. Biraz zarfa. Her siya beva bin. Belê temaşevanên hêja dawiya mehê de bernameya çarema vê mehê de Fatoş bû pêşbaza yekemîn ya herî serkeftî ji ber wê yekê em vê xelatê pêşkêşê wê dikin. Dur spas dikim. Siheta te xweş be mala we ava û dîsa siheta we xweş be bi rastî ve gelekî baş kir ku hûn hatin vê dera û hûn bûn şirîkê vê kelecanê û bi nasîna we jî ez gelekî kêfxweş bûm. Kêfxweş bûm. Ez hêvîdarim ku bi dilê we çêbûbe Gelek xweş. siheta we xweş mala we ava. Belê temaşevanên hêja heger hûn jî bixwazin werin stûdyoya me û vê kelecanê li vê derê bijîn hûn dikarin serî lê bidin û bibin mêvanên me. Heta carekê din bimînin di xweşikê de dem baş.